Image PAODAM yang mirip kuai kibiko tem kumandarim teramlok sebolehnya ngasigi merupakan pau pijari. Reddit camp terlebih mioi sing sahabat kau nagi polam sing DC Thawal hantem subasna launch tau kibolehnya kaitel sina pengam hongkre. Manipur Police ki commando team amana lilong sajingda tata gari amadagi heroin powder shop case yang kai phar pengam kre. Lamdam masida hojik oiriba film ase tungkoina santi oiba lambida hanjil halaknaba amatang airba pambaidi sarkar ki political will natana atai leite haina Neta Antoinite D'Souza na phongdokre Manipur gi wafam khanabada Prime Minister na wafam phongdoknaba protester wa AP gi MP Sanjay Singh Raj Sabha dagi session sing dagi suspend tawkre Hojik mapung oiba pau lowidasi Thawal district ki Khabok ta leba Rice Research Station da sangrapam lawtuna leba mioi sing na sajaba kauna gi polam sing ngasi DC Thawal Hantem Subas IS na launch tawkhiba loina Lamdam masigi kaitel da phangan ba hokre launch tawgi thoram aduda SDO Thawal Mayengbam Ranjita MCS DRDA Thawal gi executive engineer NG Samrinder Su Sarwyaki DC Subas IS na hai Lanjen Tuna Thawal district ki relief camp sing da sangrapam lawtuna leba mioi sing Sentok Lambi Lehenaba district administration Thawana leptana jathrakkiba khongthangi saruk ama oina ODS ka khusam narga relief camp asigi mioi singbu kauna gi polam sing sabgi training pi khibani makhoina sajam polam sing ase anu yening haina mingtholaga lamdam asigi miyamda ngasidagi phangalagane yamna nungai ba mana Manipur lenga ki Department of Handloom and Handicrafts na so makhoi emporium da thamduna yongani haibagi thajaba Pirakibagi damaktasu lengak asibu thagat phongdokki haike Manipur government gi makha da leiba Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation gi official singa pau phongna bada puthokliba pot singsi makhoina su leisallaga makhoi gi emporium da yonbi gani haibagi thajaba ma pibirai masigi damakta ekhoina Manipur government busu thagat chari district administration thawalna senjariba program asida mioi puna mangna sahjok pina bihoina Ngarang ayuk Pung taret kami ni puram tabri ahan boina Guwahati ki new station dagi lamthar kiba potchai pu train goods train ngasi ayuk pung tara khara helak pada Tamenglong district ki Khongsang railway station da thunglakre Manipur gi ahan boina ngasi ayuk potchai pu train thunglabada minister Nongthom Biren Singh ba ma ki ministerial team na taram na okladuna Manipur gi hojik oiriba law and order gi phim masida miyam gi chana thangna polam sing thanna yawa potchai pu train ama Guwahati dagi asoi angam yaudana Khongsang railway station da thunglakhiba si miyam amadi CSO Singi Mating Dagini, Masidamuk Nungaiba Pongdoli Haike. Semester Makata and Haiki with that state Asigi Hosik or Film Masida, Miami, Nomagi Tangai Fadana, Sangba Polum Sing, Aswangam Yaudana Tungakibasi, Equimaki Liba Pavani, Puna Bogi Trani Toida San, Tangal Polum Singado, Narang, Guwahati Dagi Khongsang, railway station, Gidamak Lamtara Kivani, Hosik take goods train, service Kurong Sava Lerbanina, Nomagi Tangai Fadaba, Polum Sing, Yauba Atai Polum Sing, Atubra State Asida Pulsilak Bungam Lagani. State asigi Semilon gi phibam phagat hanaba Prime Minister Modi na honariba kaya asi busumang thagat phongdokki train service asi mapung phana lerbani na Khongsang railway station da athubada guest house ama sargani haina su semester phongdokki semester gi Khongsang aduga mari leina na Tamenglong district ki tongan ba community kaya na harau tayam na okpaga loina na memorandum kaya amsu submit tawki panbaya abdi semester and Biren Imphal gi helicopter da Khongsang gi AR gi helipad thungna matung mafam adudagi Bairota Khongsang railway station phawla laga goods train adu taramna okkibani hairi Manipur da thokliba wathok asida center na atuba matamda miyeng sangduna atubada warosin poraknaba mathau taba thabuk sing lakhotpiu haina National People's Party na Union Defence Minister Rajnath Singh agu unaduna memorandum of pesin kre memorandum adu NPP gi MP Agatha Sangma na lusingba Manipur ki NPP ki MLA ahum haibdi KH Loken M Rameshwar amadi Sheikh Nurul Hassan yauba tim amana ngasi pisin khiba memorandum aduda India ki Prime Minister na Manipur da thok leba irang asi atuba matamda miyeng sangduna
mahausa gi punsida hanjin hannaba thawak lakhut pinaba amadi lanjenariba singda pangbiaba mateng sing pangbinaba wafam palli panbaya abdi ngasigi pisin khiba memorandum adu ngarang New Delhi da NPP gi national president corner sangmana lusingba Manipur gi NPP gi MLA taret mak yawba mifam ama na lawkhiba warep sing aduni ngaragi mifam aduna Manipur da thokliba irang asiga mari leinana NPP gi national president corner sangmana lusingba delegate team amasu Manipur da laknabasu warep lawkhibane Manipur University ki Mahiroi Singna Santi Puru Larik Tamba Fanghalu Haina Santi Wena Kongset Ama Satkray Police ka mungnar padagi police tear gas kap ke Manipur University Students Union na Sinduna University gate tagi Singjamai tamna lakpa rally adu Kawada police na makhata na satana bat thingki adubu Satra Singh aduna makhata na satna bahona ki mate khar salaba tungda police na tear gas kap tuna rally adu tan khaina bahona ki adubu Satra Singh aduna adumak Singamai tamna rally makha sathaki tungda police ka wari sandarba matong Singamai parking dagi halan ki Satkiba rally adugi matangda Musugi president Thoksom Sonamani na Pongdok Paumising da hai Taum Hengila Kadaroba Watok asi center na atubada loisin biu Watok asi na maram warga Mahiroi Kunaida Lariki Mangan Samthabagi Pibam Amada Lere Hauziki Matamda Internet education system da achoba mateng oiba adu busu internet thingjin khibana maram oiraga hene khudong sadaba ama ohele amadi right to education bu khongaun hale haina phongdokhi rally da we demand the right to education we demand the right to internet justice for all stop playing the blame game set Manipur haiba kholau kya su lauke taseng han me tang mari ki koi viral video ma thokpi rei adu da tawre yam nungai jade adu bu akoi gi yam nungai jadragasu adugi thoklaiba video amaduna koi ekta lan sigi maikai rom da on da akoi pam jade mara leiba loina pibiu adugi irang khattaduna koi gi lan je maikai rom amarom da puba ya banate Board of Secondary Education Manipur Bosem lowa handak lauthokiba class 10 ge exam da mark wangna phangduna pass tarok laba khangat laba texam high school gi Mahiroi Tarada Hanba LVI Musing Memorial Award kusin duna un thawat kre thawal sigi texam da leiba texam high school da pangthokiba laikhidraba LVI Musing gi mingda machanupa L Manaw Singha amadi imung manung na katpa award kusinabagi thoramda Langthawal Jira Parishad ki member Soibam Ibetombi Devi School Management Committee ki founder member M Birasan Singh Hane ki headmaster Ice Girani Singh amadi SMC ki member Weramba CS Birchandra Singh na matang sina athoiba mitunglen thoramapu amadi akhanaba mitunglen oina saruk yakhe Handak lauthokiba bosem lowa class 10 ki exam da thawal ningombam da leiba New Ideal High School ki oina makok matang Tarakraba Mahiroi Singh mana piduna pung thawat kre New Ideal High School na senduna school asigi holda ngasi pangthokiba like phaba Mahiroi Singh puni thawat pagi thoromaduda local educationist Dr. S Bidyasor school asigi headmaster M Mega Singh Oza MD Abdul Hamid amadi TH Helmet Singh na matang sina athoiba mitunglen thoromapu amadi akhanaba mitunglen oina saruk yakhe Senior Citizens Forum Kaksing na Saraiba Punjab Palumda Leiba All is Home da Diocesan Social Service Society Catholic na ngasi sana thaknaba nom da sangdaba yadra polam sing mateng pangkhre ngasi mateng pangkhiba polam sing adudi kg yankhai gi seng bag tara kg yankhai gi hawai bag ahum soyabin amasung sini bag ama samana packet sing amade Yang powder packaging amadi irujanaba sapon sing yauri Hajik wariba Manipur gi tangdu leita da basigi matang da nomoi goiba khanane nebagi thoram ama ngase Kaksing district ke Kaksing Khunau lamkhai da pangthokre All Kaksing Khunau Maira Paibi Welfare Association amadi Monitoring Committee Kaksing Khunau na senduna pangthokiba khanane nebagi thoram aduda Kokomi Core Committee member waripam second Amkil gi president Lorimbam Ngangbi Kokomi gi founder coordinator Sunil Karam Itzel gi president Tongbram Ongbi Ibecha Kadagi secretary general Gitchan Ramangang amasong Kaksing Khunau municipal council gi caretaker chairperson Khumuksam Laimana Thoromapu amadi Wangloi Singoina saruk yakhe Thoromaduda Wangloi Singna hojik oriba Manipur gi tangdu leita daba nongma gi hiram kya soksil lakliba phibam amadi center amasong state lenga ki thawong
मियाम बुंगापी सेनबीबनी हाइदुना लैरिबा असम राइफल्स की मिसंग मिखाई नाइब थवंग कयागी मतंगदा तोंगान तोंगान मो वाफम कया फोंदोकनदुना चथरिबा लान असिगी मतंगदा मियाम द मिटमाई ओहेनखी लोनेना चथरिबा लान असिदा अखोय अमटोयना सब मानवा लालोंग अमदा संगसिन मिननबगी वाफम कयासु फोंदोकनखे मिफम अदुदा मियामना मणिपुर हौजिक चथरिबा लांजंग असै माई पाकनबा स्टेट असिदा लैरिबा लुक पुनमगना अमटोयना पुनसिलगा लान थेंगना मिननबा इरांग असिगा मरी लेना पुलिस ना फाजिनखिबा मियोइसिंग कंडीशन अमता यावदना थादोहनबा वायरल वीडियो की केसता लेंगाकना थवाई यावबुगुमना लान असिदा कुकी खोलाई पाइबसिंगना हातख्रबा अमदि थीबा खंगदना लैबा मियोइसिंगी केसतसु थवाई यावना थिगतहनदुना मरी मखोंग पुथोहनबा अमदि फिबम अमतदा मणिपुर की सक्तम कायबा यारोय हाइबा वारेप मरिसु लौके मणिपुर पुलिस की कमांडो टीम अमना ngasi थौबाल रोमदगी इम्फाल तमदा लाकपा टाटा अमदगी हेरोइन पाउडर ओइगनी सिंगनबा सॉफ्ट केस यांखै फागतप ngमख्रे फागलबा पोलम सिंग अमदि टाटा गाड़ी अदु पुखिबा यारोय हाइना मियामना थिंगबदगी टियर गैस सेल कातना तनखाइ ख्रे हाइरे थौदोक अदु ngasi अयुक पुंग 8 मखाइरोम ताबा मतमदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लिलोंग सजिंगदा थोखिबनी अकंगनबा पाव फंगबदगी कमांडो टीम अमना लंबीदा लाकपा गाड़ी सिंग चेक तौखी मदुदा टाटा रजिस्ट्रेशन नंबर AS28AC0729 असी चेक तौनबा थौरांग तौरिंगैदा मियाम थोलक्तुना करी तौरिबनो हाइबदगी ड्रग चेक तौबनी हाइबदा मियामना मखोइसु यावना चेक तौगे हाइके मदुदा पुलिस टीम मदुना मियोय खर खंगलगा पुलिस ने चेक तौरिबादु यंगनखे मदुदा ड्राइवर सीट की हेक मथक्ता सॉफ्ट केस तरा की बंडल मंगा पुन्ना सॉफ्ट केस यांखै यारंबा थेंगनखिबनी फागलब पोलम सिंग अदु मियाम की मांगदा वेट ओलब मतोंग पुलिस न पुनब होनबदा मियाम न पुबा यारोय हाइना अथिंग थमखि मदुदा पुलिस न ngमदन पुखि अदुबु टाटा गाड़ी अदुसु पुनब होनबदा मियाम न अथिंग थमबद नतना नुंग थमजिलकबदगी टाटा गाड़ी अदु अकायतोय थोखि मियाम की मोब हेंजिलकबदगी सिक्योरिटी फोर्स की माइकैदगी टियर गैस सेल कातुना टाटा गाड़ी अदुसु पुथोरखि हाइरे मसिगी मतुंग लेखाय असिगी नुपी सिंगना कवा पुलिस स्टेशन थमजिलक्तुना ड्रग्स सिंग अदुगी मपु पुथो हाइना डिमांड तौखि हिरम मसिगी मतंगदा सिंगमै PS ना केस अमा लखतुना थिजिनबा हौख्रे हाइरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन की थौपुर पूरीबा MP RK रंजन हौजिक फमलिबा पार्लियामेंट हाउस ता मणिपुर थोकलिबा वाथोक की मरिक चुम्बा पाउ तमु हाइदुना कोंबा अमदि अकोबदा लैबा नुपी सिंगना कोंबा नानेबम लैकाइदा लैबा महाकी युमदा थोमजिनख्रे शांति ओइना लाखिबा यामलबा मियाम अदुना RK रंजन की युम तमना लाकपदा पुलिस ना पामदबा थौदोक सिंग थोकतनबा कनंगलाक सेनकी मियामना पामलिबा वाफम फोंदोकनबा होनरबसु RK रंजन की युमदा मियोय अमत लेमदबदगी खोलाव क्या लाउदना हनखी प्रोटेस्ट अदुदा सरुक याखिबे नुपी अमना हाई लंदम मसिदा हौजिक ओइरिबा तंगदु लैतादबा असिगी मतंगदा हौजिक फमलिबा पार्लियामेंट की मिफमदा मरिक सुमना असेंग वाफम सिंग फोंदो कनान इरांग से हौरकपनो हाइबदु लेबाक मियामदा खंगलु हनक थोखिबा वायरल वीडियो अदुना मणिपुरबु मपाल की मियामदा लान उरिबा सिसु मरिक सुमदा सैंडोकपियु थोखलिबा इरांग असिदा मपी मपा अमा ओइना तौहम थोपा थबकसिंग सबचाना तौबियो हाइखि पनबा याबदि थोखलिबा इरांग असिगी मतंगदा सेंटर की थौगाइसु पुरिबा MP RK रंजन थबक अमत पाइखत्ते हाइदना मियामना महाकी युमदा थोमजिनखिबा लैख्रे मसिगी मथक्ता अमुक खुशांगरबा मियामना जुन 35 दा महाकी युम मै थाखिबनी मणिपुर थोइबा लांजिगी अखोगी ngasi MP RK रंजन की स्पेस लेबदुदा अखोगी मणिपुर की थौदो वाथोक मयाम से हक्तेंगना पाउदम बिदना मालेम इंडिया सिदा वर्ल्ड सिदा अखोगी मणिपुरी हाइबा जाति जी याम हंगोइना तुकुचना मयामना लौनरिबसे सि लौदनबगी दमकता माना कदोमदगी कमाय तौना वाहर थोके हौदोरकपगे अचुमबजे करिनो हाइबदु पाउदम बिनबगी दमकता ngasi अखोइना मागी मयुमदा लाक्चबनी अदो मै मयुमजे लाक्पसिदा मा कनामता लेरमद्रे अदो लेरमदबसिदा अखोइना प्रेस मीडिया की थोंगदा अखोई माबु यौनबगी दमकता MP ऑनरेबल की मनाक्ता यौनबगी दमकता अखोइना सी प्रेस की खुतांग सिदा अखोइना ngasi अखोई इमा इबेल मयाम अखोई बिदा लेबा मयाम सिना मसी वाहिजी अखोई पाउदम जबनी लमदम असिदा हौजिक ओइरिबा फिल्म असिदा तुंग कोइना शांति ओइबा लंबीदा हंजिल हलकनबा अमत ngairba पामबैदि सरकार की पॉलिटिकल विल नतना लैते हाइना ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमिटी AIMCC की प्रेसिडेंट नेता एंटोनिटे डी सुजाना फोंदोखरे नुमित खरनी की ममांगदा लाखिबी नेता एंटोनिटे
D'Souza ngasi Imphal thadok lamdai da pamusing unaba amada wafam sing asi mahang phongdok lam khibani mahang hai hojik oiriba Manipur phibam asina lamdam asigi praja sing awaba tariba sida mahosagi punsida hanjil handuna santi oina leiba ngamnaba honabada saruk yaba yanaba AIMCC amadi Assam Pradesh Mahila Congress Committee ki joint team amana haukiba July 28 dagi irang asina maram origa Lajender tur leiba tam amadi singi miam singa hakthengna udana wadi sanake amadi hiramasi matangda Manipuri Governor Anushya Uikigasu unaduna khanake irang asina maru oina nupi amadi angang singda hen awaba saitheng piri loinana ana yek singda hidak langthaki awat pakya leiba se sarkar asina miyeng sang badarkar tari amadi relief camp leiba singda psychological counseling piwa yamna mathau tai Manipur semester N Birana nupi de sathabak crime gi case sama hena leramba yai phongdok khiba wafam adu puning singsiladuna hairiba case sing ase khangdok naba honabiu amade awaba tarba singi justice phanganaba mahakna dabi tawki pawising na hangmo wahangda mahakna hai prime minister na thokdo wathok asigi matangda parliament ta puthoktuna khanagadabani amade lamdam asida santi hanjin hanba naba thabak pahikadabani loina separate administration gi wafam ase leibak asigisu lusingba ama oiriba prime minister Narendra Modi na mahaki mathau ama oina sabsaba phrep ama lafum thoi haida phaunoki You cannot sit quiet as the prime minister of the nation. Today I beg of Narendra Modi ji in Parliament House to speak on Manipur, to open his mouth and speak about the situation in Manipur, to talk about bringing about peace. It is once again, I say, it is only the political will that is needed. The people are going through turmoil, both sides. Women are the most affected. I met women, it's only tears, they cannot speak out. Club Tralipan amadi mara pai bisingi apun malup ama oiriba Maitai Community Joint Coordinating Committee MCJCC Waitho Kiam Sifai Haukha amasung Thawal Khuno amadi Women Wing na senduna ngarang Babu Bazar da miam gi oiba mifam ama pangthoktuna tongan warep kya laukhre hairi MCJCC gi President Nongthongbam Biren amadi Secretary TH Raju anina sahi taurga ngasi press ta thadorokpa serol amana hai mioi lising ani hena tinkiba mifam aduna tongan ba warep ani mot amato ena laukhre warep sing adudi Manipur gi issue asida tumliba maitai MLA nifubu haudoktuna mikap thauhanba amasung pham kondra leibagi mathau tade khanganba kuki migrant singna maitai gi singya tamya da leptna nongmai kapsinba aki akhang piduna lan sinariba ase lephan ge harbadi sugi ground rule chana hanba designated camp dagi hando hendaba khulai sing pulap sis tausinba athubada kuki khulai paiba terrorist singi su khudakta hando khanba haiba warep sing asini haire yang thangi kamakya Pemton College da hangliba relief camp ta leiba mioi sing survey torba matung ngasi yang thang jila parishad member salang them silasana gi miyeng Makada job card sing yanthokre job card yanthokpagi thoram aduda Yangthang Gram Panchayat ki Pradhan Golmai Roy Kabui yauna department ki mihut sing saruk yakhi apunba mioi humudra ka mathoida job card yanthoktuna pangthokhiba thoram adugi matangda wa ngangladuna Yangthang Jila Parishad member Salang Them Silasana na hai sahi asigi hokhiba megi tang ahumdagi hoduna thokdibi irang asida misam miyam da chawna awaba mayok nalle irang asina maram warga Churchampur maikei dagi lanjener pa mioi kya relief camp asida leiri lengang na paikhat pa akhan na thorang amagi matung ina relief camp ta leiriba singda job card piduna makhoi bu thabak suhannaba khongjang paikhatli khongthang asigi matung ina mari leinaba department singa punna survey torba matung ahan bagi tangki oina mi humudra ga mathoida card sing yanthokpani card phang ba sing asi athuba matam dagi thabak suba horgani loinana makha tana survey tawduna card pai ba yarba sing card pina ba hon khongthang paikhatagani haikhe ba mioi singbu koina Yangthang Gram Panchayat ki Pradhan amadi Panchayat Secretary duga isamak yauna kona jarakalda aduga official gi mi sing yaurakalda survey ma tawraba matungda dugi survey duda hangapa report haitare makhoida thabak suba yabagi ayaba suba yare haibagi khogi
खंगब मतुंगदा ऑफिशियल सिंगना सेंबिरकपदगी असि पालबा सरकार सिना अखोइदा मखोइदा असिगुम खुदोंग चाबा म पीद्रगदी हाइदना अखोइ सिंबिरकपगी अब मतुंगदा अखोइ ngasi से जोका से यंथोकजबनी मे अहुमदगी हौरगा थोकदेबा लान असिना मरम ओइरगा वांखै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गी मनुंगदा कुकी फुरुकी मियोय सिंगना लेरंबा युम अमदि लम सिंग अदु कनागुम खरना गिफ्ट दिद पाइसिलगा लैनबा अमदि लौनबा होनरिबा से अयाबा पीरोय तौबिगनो हाइना फोंदोखरे द पीस कमिटी वांखै केंद्र सिंदना वांखै अंगोम लेकाइद लेबा द वर्ल्ड यूनाइटेड यूथ्स क्लब की ऑफिसता केंद्र असिगी फुरुप खुदिंग मक्की मिहुत सियावना पांगथोक पाव इनफम अमदा कमिटी असिगी चेयरमैन आर.के. गुगल चंद्र सिंहना वाफम असी फोंदोखिबनी महान मखा ताना हाई केंद्र असिगी फुरुप निफुमंगा खुंदारी मसिदा लान असिना मरम ओरगा कुकी फुरुकी मियाम लाजेन खिबदगी मखोइगी ओइरिबा प्रॉपर्टी सिंग कनागुम खरना गिफ्ट दिद पूरगा मखोइगी ओइनबा होनरिबा असी तौबिगनो गिफ्ट दिद हाइबसी इमुंग मनुंग अमदे ई मरी खक्तदा पिनबनी मदु नतबा तारगदी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मतुंग इना डायरेक्ट सेल तौबा ngakhtani masida occupy toroni haina flex tesinba yorokniba asi कमिटी asina yaroi karigumba matam amada normal asi hanjilakpa targadi makhoina apamba tawjasanu amromda wakhai kendra gi manungda lariba mizo singda aki akhang piba natraga torture toba leite masi khangna mizoram da leiba manipuri singda su mizo miyamna security piraga tangdu leitana leinaba ngak senbiu loiner kendra sigi मनुंगदा लेरिबा स्कूल खरा अटोपा फुरुकी मियोइसिंगना सलारंबा यावरी मसी हौजिक थोंग लोलगा लेरिबा से मैरोय अमदी ओजासिंगी खल्लगा हांगदोकनबा होनरगनी हाइखे मिसंग मिखाई नाइबा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की फम थादोक पिरो क्वागैथेल की गाड़ी मई थाखिबा थौदोक सेनबनी हाइना फाखिबा मियोइसिंग थासिगी तांग कुंतरुक फावई मनुंगदा थादोरकदबनी हाइना ngasi तेरा सापम लेकाइदा लेबा जुबिनाइल क्लब ता वाकत मिफम चथखरे तेरा सापम लेकाई मेरा पाइबी न सिंधुना सथकिबा वाकत मिफम अदुदा मेरा पाइबी असिगी सेक्रेटरी खुराइजम थासनाना हाई नरेंद्र मोदी ना नाकन अमखकी येंगलगा वा ngalpasi लाइबक थिबनी मितै कया तमथीना हाटपा मितै नुपिगी इज्जत मांगनबा युम कया मई थादोकपा द वा अमता हाइद्रगा वीडियो वायरल ओइबगी वा खक nganglakpa asi angakpa पोए मणिपुरदा इंगतप्पा पुरक हनबा ngमद्रबदी प्राइम मिनिस्टर फम थादोक हाई की मान मखा ताना हाई थासी तांग 33 क्वाइथेलदा पुलिस की गाड़ी मई थाबगा मरी लेना मियोय कुंथ्रा फागत की मदुदा मियोय मापन थादोरले लेहौरिबा मियोय कुनमाथोय अदु थासी कुनगा तरुक फावगी मनुंगदा लेंगाकना थादोरकदबनी पुलिसना इरांग अदुदा यावदबा मियोय फाजिनबा सि यानिंगदे करिगुंबा थादोरकतबा तारगदी अकन मखोंजन कया संगसलगनी हाई की अमरमदा क्वाइथेलगी थौदोकता फाखिबा मियोय सिंह थादरो हाइना घरी अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल सु वाकत मिफम चथखरे हाइरे मे मरीदा नुपी अनि मफी थोंगदना मियोय खरना खोंगोय नखिबा वीडियो मा वायरल चतखिबा थौदोक अदुगी फोटो अमदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट सीएच सिदानंदा अमदी महाकी मसानुपागी फोटो हापसिलगा मिंगसत थियनबा होनरपसे की मथक्ता एक्शन लौखनवा पुलिसता एफआईआर में लॉन्च तौखरे हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट सीएच सिदानंदना फौदरले ngasi निटाई पेचुथेक्ट लेबा बीजेपी ऑफिस पांगथोखिबा पाव इनफम अमदा महाक मखा तादन हाई मियोय खरना महाक अमदी महाकी मसानुपागी फेसबुक ता यावबा फोटो अमा सिनरगा आरएसएस अमदी बीजेपी की ममिंग पक्षिनबा होनरपा थोंगसी अरानबा अमने हौजिक ओइरिबा मणिपुर की तंगदु लेतादबा फियम असिदा आरएसएस अमदी बीजेपी की ममिंग पक्षिलक्तुना मिंगसत थियनबा होनरपसी लाइबक थिबनी मणिपुर बु लेखा ताना मांगनबा सथरकपा कैंपेन अमगी मखादा मेगी तांग मरीगी लाइबक थिबा थौदो अदुगी वीडियो अदु वायरल चतखरबा मतुंगदा आरएसएस अमदी बीजेपी सु वाथोक अदु यावी हाइना सोशल मीडिया दा अरानु पाउ संद्रोकपसी तराइना लौदे सथरकलिबा थौंगसी यामना लाइबक मचा तादबा हंथबा थाकी पॉलिटिक्स नि हाइना लौई हिरम असिगी मतांगदा मणिपुर की डीजीपी दा कंप्लेन अमा फाइल तौखरे हाइनासु मान मखाताना फोंदोके थाजा हन्ना बोहनरा कांदा इरांग असे हेना सौथोकपा याबा अचाक मईदा घी हजिनबा याबा थौदो अखोय थोखिबसु उरे थोलकपसु याय अदुना मसी पुनमक्तिगी अखोय सेक्शन मिनरगा आइन हजनिंगिबदी मखल खुदिमकी ऑल फॉर्म्स ऑफ वायोलेंस मखल खुदिमकी वायोलेंस अदुगा मियोत मिनै हिंसा की थबक लोयना अखोय नुपी अंगांग
द चथब अखोगी क्राइम सिंग पुनमक अखोई बीजेपी ना कंडेम तवी मिजोराम द लेबा मैते सिंबु सरेंडर तौरबा मिलिटेंट ग्रुप अमा ओइबा पमरा पीस एकॉर्ड MNF रिटर्निस एसोसिएशन ना मिजोराम थादो खिनबा खान खरब मतुंग ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन आम सुना असम की बराक वैली द लरिबा मिजो सिंग अथुगुम मतमदा मफम अदु थादोकनबा खंगनख्रे मिजोराम द लरिबा मैते एयamba असम दगिनी अदुबु मिजोराम की असिगुम लिचत साजत असिना असम द लरिबा मैते सिंगदा साव हेंगत हले मरम असिना मखोय मसा ngathokjanaba मैते की एरिया अम ओरिबा बराक वैली दगी मिजो सिंग यारिमफे अथुबद सटखिनबा पाउटाक पिरकले मणिपुर थोंगलिबा हिंसा असि अहोबदगी हौना मिजोराम लेंगाक अमदे एलिट ग्रुप सिंगना थोनबा मैसाक हापदा यावसिन बाबुसु आम सुना अकन बमोंगदा यानिंगदबा अपगा लोइनना साउनिंगबा पोहले मिजोराम के MZP ना मे अहुमदा की हौखिबा मणिपुर की लान असिगी मांगोइनना अप्रैल 19 दा मिजोराम द लेबा मैते सिंग स्टेट असी थादोक्तुना सटखिनबा केलिखिबा लेखरबनी मसिदा नतना जो सॉलिडेरिटी की मिंगदा मैते सिंग मायकदा वांगांगबा खुसु खोलाई लांगी पोलम सिंग सेक्युरिटी फोर्स सिंगना मिजोराम दगी फगखिबा अदुना ताकपदि मणिपुर दा कुकी मिलिटेंट सिंगना अचौबा अमांगाता मिसिमिना थोनगदौरे हाइबनी आमसुदगी चेरोल अदुना मखा तारिबदि असम द लेबा मैते सिंगदमक्ता पांगबा मतेंग पांगनी असिगुम लुरो तानफम मसिदा लान पांबा कुकी जो ट्राइब सिंगना अटैक तरोकलबा मैते इसिलिस्लाउ सिंगदमक्ता लेपकनी हाइबग लोइनना मिजोराम लेंगांग ना नाकल अमदा मैते सिंगी यामना खनब साबा अदुगा अटोप नाकल अमदा मतेंग पांगबिनबा लेत्रबा मैते सिंगदा मिजोराम द लेबा एंटी मणिपुर री एक्टिविटी सिंग अटमदना टारगेट तौबदा अथिंग पीदबगी थोंग सतबिदनबा आमसुगी माइकैदगी अपील सु तौरकली थांजिंग सिंदम संगलेन मोइरांगी रेलिप कैंप लेबा अंगांग अमा नारकपदगी लाइकनबा ngamdana लेखिद्रे अदु लेखिदबगी मतंगदा पामुई सिंग उनबा अमदा लेखिद्रबी अथोइबिगी अपोपी बेनुना फोंदोरपदा मखोई तोरबुम कैथेल दुकान तौदुना लेबनी अदुबु मेगे अहुमदा थोखिबा इरांग अदुदा मखोइगी लुपा लाख 13 मुकी पोचै मई थादुना महन बिख्रे अदुगा युमसु मैना तुमना थाबिख्रे मधुदा पिकलिबा मसा अहुम पुदुना थवाई दबु हिंगलबदी हाइदुना सेलकी अदुगा मोइरांगी रेलिप कैंप असिदा लेरखिबनी रेलिप कैंपता इसानुपी अथोइबी नारखी रेलिप कैंपता फंगबा हिदा खर पिजरगा फगनी हाइना पिजरगा लेकी सेल लेतमना डॉक्टर दा चटलगा लायंग बसु ngam लांजेलकपा दा सेलकपा फिरोल खक नतना सेल अमता यावरखिदे अदुबु मसानुपी नाबा हेजलकपदगी मिंगोंदगी पैसा पुरगा लायंगबा चटपदा लायंग ngamdana लेखिदबनी मरम अदुना असिगुम्बा लाइबक थिबा थौदोक असि कनागुम्बदा थोक्तनबा नारक येलकपदा डॉक्टर दा पुरगा लायंग बिरगा हिदाक पिजबियु अदुगा लेंगा की मपि मपा ओइबे सिंगसु रेलिप कैंप लाइबे सिंगसि अनायक यावब्रा हाइना मियंग संगबियु हाइना बेनुना मखाताना फोंदोरकले सलिबा थासिगी जुलाई 7 से नुबिता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कक्सिंग लोकल काउंसिल की कॉमरेड थॉक्सोम प्रवेशोर सिंह कक्सिंग निथौ लेकाय लेबना मसागी अनाबा अमन मरम ओइदुना लेखिदबदा सीपीआई कक्सिंग लोकल काउंसिल ना मिनिट अमा तुमिन लेपतुना अवा फोंदोक लोइनना लेखिदबगी थवाइना मपुगी लेकोलदा शांति ओइना लेयुनबा थौनि जखि अमदि इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारि हाइना सीपीआई कक्सिंग लोकल काउंसिल ना थोकबा सेरोलमरा फोंदोकगे राज्य सभा मणिपुर वाफम खनबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वाफम फोंदोकनबा प्रोटेस्ट तौरबा आम आदमी पार्टी की MP संजय सिंहबु राज्य सभा की सेशन सिंह यावब यारोय हाइना सस्पेंड तौख्रे हाउस की रूल्स थुगाइदुना संजय सिंहना हजिन प्रोटेस्ट तौबदगी राज्य सभा की लीडर ओइबा मिनिस्टर पायस गोयलना मोशन अमा थांगतुना संजय सिंहबु सस्पेंड तौननबा चेयरमैन दा हाइजके सही 58 सुरबा MP संजय सिंहना चेयरमैन की पोडियम मनाक्ता संगसिंदुना प्रोटेस्ट तौदुना लेखि राज्य सभा की सेशन सिंह यावब यारोय हाइना चेयरमैन माकु सस्पेंड तौरे हाइना लाउथोखि तुंगदा राज्य सभा की मिफमदसु एजेंट तौखे हौजिक अरोइबदा मरोइ पाहुन पिजरी रेलिप कैंप लेबा मियोइसिंग साबा कौनागी पोलमसिंग DC थवाल अहंथेम सुभाषना लॉन्च तौखिबा लोइनना कैथेलसिना फम हौख्रे मणिपुर पुलिस की कमांडो टीम अमना लिलोंग सजिंगदा टाटा गाड़ी अमदगी हेरोइन पाउडर शॉप केस यांखै फारप ngamkhre लमदम असिदा हौजिक ओइरिबा फिल्म असे तुंग कोइना शांति ओइबा लंबिदा हंजिल हलकनबा अमत ngairba पांबैदि सरकार की पॉलिटिकल विल नतना अतै लेते हाइना नेता एंटोनिटे डिसूजा ना फोंदोखरे मणिपुर की वाफम खनबदा प्राइम मिनिस्टर ना वाफम फोंदोकनबा प्रोटेस्ट तौरबा AAP की MP संजय सिंह राज्य सभा
ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ